nakşinim derdi heviye bille nakşinim Jini wî didune çavê wî birçiye Jini wî didune çavê wî birçiye Li malê pevçûye wele nastînim Li malê pevçûye bille nastînim Dayê nastînim bavo nastînim Dayê nastînim bavo nastînim derdi heviye wele nakşinim derdi heviye bille nakşinim Jini wî çarin bi dost û yarin Jini wî çarin bi dost û yarin Dayê nastînim bavo nastînim wele nastînim bille nastînim Dayê nastînim bavo nastînim Dayê wî nagerimlo bavo nastînim derdi heviye wele nakşinim derdi heviye bille nakşinim derdi heviye wele nakşinim derdi heviye bille nakşinim Allah 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 dengi heviye vallahi nakşinim. Tamaşavan rica mergo emme beşa diyemin da emme beri xobdin hünermende men gereki heja hünermenda ko ser ekran TRT Kürdiye me baş nastkin evin salgut hatiyet bxirati evi serçam merhaba xeyre de bispa Tiçavaneti başı başım tiçavi gerek spas malata va her her vaha baş tuğye nana baş Murvediyet hem baştırım. Emme iyo aparlo hep takinin. Başım Her vaha denkbeje ji Erzurum'e İbrahim Önücil gelmine kekoçi bxirati serçavarat. Cibaşı inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Tamaşavan me eme ok bejin dayıku bave me eko je denkbejiye müzika denkbejiye hazdikin iro emelve dere brasiji eme ter bevin her vaha keke İbrahim eme teme ter biki inşallah keke min he bilengete hoş malata va gerek spas eko jibu ko xo bigin me der haket mevanem da eko ok bejin fikru ramane xo da xwazê xwe bixwazin kîja strand xwazin bêjin mesajê xwe ji me re bişînin dawiya heftiyê trt.net.tr biriya e-mailê bû Facebook jî Facebook slash lêxin dawiya heftiyê Twitter jî slaçek lêxin dawiya heftiyê mesajê xwe bişîn ji me re em jî li vê derê bi hevdûra bixwînin keko em çav kin denkbêjî em dest pê bikin çav kin Em yekî dest kîja bikin. bêjî Ya Gedelo. gedelo Evet. aha gedelo ev strana ya kiye Strana dengbej normal herkes de bej. Yani anonim em bêjin yani hanım Teşki herkes. mesela te gödar kir. İşte değişti ben gittikçe yani herkes tarzı kodu bir bir tarzı var ki işte dengbej var ki aynı. Teşki tarzı şua vakfa av. Ya ahire ufaktan bir tarzı meşi. Tarz göharam diye. Evet. Hadi başla. Tekerem ki. Gedelo. Evet.
قدلوك قرشتغ بشوت لو لو باخ بينا مال خراب اسمع قدلوك ادلما بوزك لو دقدقي وانا حلب لا خبز القراب يا مالا لو ذقري انا مال خراب ورا بدستي مكشك بقرا جخرا لو بالربيع انا مبابي بربختي واغاك باشاكي اغلو برزنقي وانا اخر شغل بتنا خلقوا على نبي استجار نبي جم قدل وكذل لو مخراع كيف نشكرها مبرفينا بلكي خذها مش بابي مراقب ولو كلاو كي مثل تيذا أزيد ضامي أزدام ترسك يلو وكذا يا خيا كذا لا شغل بتنا خلقوا على نبي استجار نبي جم قدلا وكذل لو مخرا دنگل الدنيا ان شاء الله تماشاوان جا تشتي هري خوش اوكو جبو من يعني كو موزيكك وقت بيجن هبه او çayek libere be az çay bom nahaz ketme gişne mirazi xo yani gerek spas dengete sağ be Keki İbrahim Keki İbrahim ev cara dudiyem rasti hefte nasıl dere atı denk deng beş nasıl eri bername deng beş disa dengi xoy xoş tevli bername bu serçavarati te evin teji tejle kes xo kiriye fistane kes xo kiriye te bu kes ka qobe yani gerek spas malata ava tabaşavan eja her vaha me vak bejin kesin ko tambure dixin جبركو حرتم لپاش ببینید دیسا برنامه مدج لپاشمان حوالی من موزیسیاجی اوجی بخیرات سر شواراتنه bu avaya vak beje az soliste davi wan bu dinasın destevan sahibi Cekeko teşhit kica rafşata çavaya ama tu sahibi ya ev deng beji ev çavaya ev çava to puasiyete ko ya valla ez zanım denge mi hoş ez karım deng beji bejim mesela dicerbine bir şey nabe seni bira dengbeji na em debeni kurmancı deben dengbeş yani strambej yani ek dengi hoş be kolam
de hafızavi da mesela dengbejî hatta tu dert kul yani kurbeti her tişti bir de meriya da kolam tu hatta ne bejî mesela normal tunuzanı ka dengbejî yani genel amey kültür amey Yani eşu jan vak bejin Evet. gurbeti şu xwe betevane. zaten me hamiyara rast. Laqete jî hatiye. Tahtiye Ankara xwepan ne? Ankara rengin. Rengîn. Ankara rengin. لێ divê hinek direhê merva da hebe yani Rast. heke mervê hez neke merv nikare deng Mesela wek te evî. ne xercî herkes siyasa dibê Mesela te destpêkê da te mesela te stranên dengbêjî te hindik digo. من هندك Ya تقول jen من bejin بيتري me temsal جاليري altı تقول Nasıl? بله اي دعوتا اي جاليري اي جيران Ca ana te dengbêjî ji dibêjî ne? انا سر دنگ بيجي دنگ خبر بيجي. Allah. Boş. 4-5 ساله سر خبرتم و پرجه هزدكم سابيجي Yani يعني çanda Kurdi çanda Taybetiye Kurdaya deng beji ya o ev dve mero per kıymet de dengbêjî de te dî mesela bu avaya çîroka nasıl bu avaya Beni çîroka. Yani Evet. çîroka da mesela jiyana Kurdiwarî Kurda jî mesela fêr dibin. Yani aşkek evînek mesela heye jî şerek û pevçûnek heye. Aynen. Ya jî mesela bahsa deverekî tê kirine. Evet. Yani em di wê di nav wê helbesê di nav stranê da dengbêjiyê da mesela em çanda Kurdahîn dibin berê eşq û evîn çawa bûne çawa hürmetê hevdû dikirin wisa bahsa wê yekê jî tê kirine. Evet, rast. Em wê yê dibînin Dil yani. mesele dil zamanı beri dil an mesele tahassi ev dikirin nereden ija gava nereden liser kolam çiydi bunu liser çirok çiydi bunu ver işte dengbejî devam dik yani kültüre me geçtik. Böyle. yani çande Evet. diroke edebiyate naha mesela ez usa tahmin dikim ku zmanzane meji per seril deng beji dixin yani per em bejin gotine ku emana nizanin em ana him bune em ji nav deng bejiye dikşin hindibin yani Navaz em dibêjin stranê. ere navan Evet. kilama em derdixin Ev tişekî gelekî balkêş ji ber ku Balkêş. te dî mesela dengbêjî jî ji êş û janê tê ya. bele Mesela de strangotinê de ji te dî berê dawet tê me da te dî bilûr û filan mêvan pir kêm bûn. Kim bu? Evet. Kêm bûn çi dibû mesela yek digo Elin elin led vegera. fet. Nasıl? Evet. Evet. Aynen. Mesela duan Evet. davetan da yani tê bîra min denab mesela gündemê da nizîkê wisa 4-5 ro davet devam dikirin. 4 rojî 4 şev. haftiyekî Hefteyekî hinek piştê mesela 4 rojî 4 şev basa wan dikirin mesela. Dina wê adet û kültüra davetê da çanda davetê da em dibînin mesela Cilûberk hene Cilûbergê Kurdî hebû nasıl? Rast. Mesela stran dîlan heye. Rast. Evet. Du wê dîlanê de mesela yekgirtî heye adet û çûndina hatin Nîna heye rojtan nîna heye mesela, mesela. evet. Yani di nav dawetan da di nav stranan da em dibînin ku wek bêjin rengekî kültürî çandiyê ya Kurdiwarî heye. Evet. Ez bêjim dawet jî wek bêjin gewanê Kurdiwarî heye. Aynen. Ez wê difikirim. Rast. Em îro me gomê behsa me gomê müzîkê têr godarîkin. Evet. Evîn ca em teşçi godarîkin. em iyice bejin xefşîr من تدي بالكاية أو يمان هو يمان هو يمان ليلة خمشة من تدي بالكاية أو يمان هو يمان هو يمان ليلة خمشة كزي كتب بانية أو يمان هو يمان خبر خشة كزي كتب بانية أو يمان هو يمان خبر خشة امان امان لیلی خشه امان امان چکلشه امان امان لیلی خشه امان امان چکلشه اوه یمان اوه یمان لیلی خشه اوه یمان اوه یمان چکلشه
شکانو های منو های منو های من لیلی خفشی خرشیدی چه قهر شکانو های منو های منو های من لیلی خفشی رق رقاشم مکانو های منو های من چکلشی رق رقاشم مکانو های منو های من خبر خوشی امان امان لیلی خوشی امان امان چکلشی امان امان لیلی خوشی امان امان چکلشی اوه امان اوه امان لیلی خوشی اوه امان اوه امان خبر خوشی Avdik şandı zinciri oh yaman oh yaman çekeleşi Avdik şandı zinciri oh yaman çekeleşi Eman eman lele hışı eman eman çekeleşi eman eman lele hışı eman eman çekeleşi oh yaman lele hışı oh yaman çekeleşi oh yaman lele hışı oh yaman çekeleşi Spas desteğe sağlık elinize sağlık خبشه یعنی خمشه. خبشه یعنی کشی را بشه نه اره خبشه کشکی خبشه انسان رندکه یا خوشکه نه اره خبشه که دلالوکه و دنگه تصاحب یا اول وقت بجن سرحدیاش موشه آگریه ارزرومه یعنی وانه بدلیسه مثلا دیاربکر یعنی دنگه ما خودت علا به خوش چه نکری رجع کم یعنی هر دوره که تایبتیه باندورا بجن اردنگاری وان در سر دنگ چید بی یعنی بلند به بلکه لگوروی بجن چای بلند به دنگه وان زیستره چای نظم مثلا هرما مردین اجماع اوسا نرم تی yani deşte çi yani ave çiye ave sermaye yani usa lekolin ji tekire ya ev sermaye çıkas bilin ve oka zize yani ya ev sermaye ve heye nasıl sermaye gelek para yani o bilin de ji vak bejin ev basınca ve deruniya merva de ji tesir dike belki dayki me bapirin me urji yani her va ev dengişti ev ji وبسعود ما شاء الله دنگ بدله بي اجي دويمزم بمش خو نوصل بمشي هنيك الله الله دس خوش مساج الوتن مساج gelek hatine zaman bilezu bez bawa Facebook Ahmet Cuma mandan nişandiye her va do Ahmet jmara guza baiva hajira ويني واشا ماشي قلت احمد كرو بس بشينه وانا بشينه بدري fotoğrafat dileme parça kıyıcı gerek spas gote slavştara bremen ve ne neşine rasti bişine tüzbece slavştara gote bremen swazin bebejin Türkiye serfrazi ve kudret ala bu arada bu Erdoğan arada gerek spas malata ava her vaha dimeni viji heye te fotoğrafım te çava girtiye Ahmet kudeş tarazi başı malata ava gerek spas bote jiddo ki Ahmet mesaj şandiye jibome mesaj kadiji hati Hasan Kar var gotiye ablamın ko etayamın ko hediye nave ve azya slav dikim liswere gar rahaiye gotiye aziro diçime rewime İstanbul'u ve bxeyr biçi inşallah Hasan be qaza be belat xobgini wanji inşallah Can Özcan gotiye selam aleyküm bernama ve proxoşe jdenbeş ünlü az Hasani ko xwazim gotiye ve ne ki şandiye altazam teşekkür ederim şandiye
Can Özcan katı teşekkür şandiye bu me ve bilirse hava İro'ya bajarı ter valatı ter her insan teşekkür edici kaç kelime hava mara bişine Hasani ko zam dresi de he حسنی کو هی Hasani ko dresi ben dame baha Can mecbut teji ve na bukhinin her vaha mesajın diji hene hidiydi gotiye Murat Özkan ji Murat Özkan şandiye selam aleyküm ez Karayaziye Kanya کانی Kaniye nizikete کانی Derbazdan Dengbeş İbrahim Keved kotet xwazin. این دیگه هم دو داخوازی ببین کابس کنین یا اجنه داخوازات نه ولا تعمرو میشه چه نابه یعنی عمرو درزی تخصصی عمرو ده تجمع دخواسی کرم وای ساعات تخوش نه هم کی جابجن که کمن یا هاور دلال هاور دلال آها
سری خود سرچوک خواسی مرد دستی خود دستی یاری ببی مال خرابی ازادمه کدی گلو دی تنابی اتزواری Zahroş dibêje, Zahroş ne? mamosteyj dibêje. Em selam hürmetê xweşbîraş bişîn. Li Korayî be inşallah. Rahmetiye Ayşeşan Mistrana'yı Ayşeşan, got ya rast. dibêje welet te nas tînim divê kilamê da jî dibêje zewaca yekê xweş e adidiya xweş e nizanim çi Rast. yani em dibêjin ya çanda kurdu kurdewariyê di nav kilama da Ev nevçe te stîla xwe got ne bu te guharan de nasıl? Me meqam Makam guharan nasıl? bira ekweran de. Bele. Denge te sağ ve Sağ ol. malata ve gelek spas temaşavan ece eko daxwazê we hebin me got îro roja daxwaza yani em daxwazê we heya ji destê me hebin em bê pêk bînin her wiha mesajên we jî tên ez lez û bez mesajên we bixwînim ji ber ku divê em bigînê Can Osman Özkan gotiye Slav û rêz mamoste ji mamoste öndül qîza tüccara dixwazim. Qîza tüccara te çit kîj qîza tüccara man bilat hewa wênekî nişandiye wêne xwarzîkê te ye Can Özcan qîza tüccara te çit yekî ji xwe ra bivîne te ji qîza tüccara mücara berde. Rast. Gelek spas dema ve çevre me jî pêk bînin Can Özkan ew jî fotoğrafekî dijî ber Fatiye ji Qarayaziyê o ka kabra havalê me bînin sermaya seqeme Qarayazê mamoste ji Erzurumê Rast. o dibînî berfe ya Berf. ya ev berf jî mamoste dedî di berfê de berê dedî ceryan diçûn zivistanê dedî zavê cara ceryanê me tune bûn zam te jî wisa jiye yani di wextê ceryan diçûn di nava gund da wek bêjin şewbêrkê da hatin şewbêrkê li malekê diciviyan Rast. newsa û li wê derê mesela sohbet hebû kil amer Qonak ki Muhabbet odayki bu. tov dibûn ja cîro kulam kêf te bi xwe jiye newsa wê çaxê nav da yaşa. Nav da, bîne strateji. ya ew behsa bavên behsa çîroka dikir Rast. bi rastî ez ji te re ji dil bê em li benda ceryanê bi rastî ez li benda ceryanê bû ku ew çîrokekî bêje aynı weka şanê weka fîlmekî ji me ra digot yani Rast rast. ince wek rêze filmê mesela şevek te xelas nedbû me digo sibêk Koreya pê min ji me re digot têbîra min yani diya me pîra me wan jî digotin Koreya pê me çîrokê ji me re digot pir kêfa me ji wê çîrokê re hatibû İcel cîkê dihêşt dedî niha rêze film jî li ciyek wisa dihêlin ku balê bikişînin dora rojê herkes amade bibin falan wek em bêjin rêze filmê rojane arkasiyarên dibêjin ya digo gelo ew sibê çi bê digo apû tu xwe dê dîsa bêjî navê Rostem e li niha li Antalya dijîn silavê xwe ji wan re ji temaşawan re bişînim İcel digo na îşev xelas hadi razên digo ez ê sibê dîsa ji we re bêjim yani ceryan ne de hat naberê daşta newsa erê gava berf pir dibarî û ceylan diçû ji xwe tedî gunda dîrek hene û têl diqetiyan bi roja nedat Zamanê me de me xugiyan de cîran qet tune bû. tune Li bû godê me tune bû. Allah rahmet etsin yine Turgut Özal pir yani uğraşmış bu. Belê Ve davê de cîran hat yani pirê gunda pirê melmeketa cîran erê tune piştî bû. heştê û Rast. çara heştê pêncawan hat gundê me mesela Rast. nizan Ya- mêwe çişa hat ev tesîreka wek bêjin tesîrek hebu mesela sertejî newsa Belê. mesela duwê wek bêje atmosferê da dedî meriv nîzîkê hevdû dibe meriv zêdetir tê ba hevdû meriv Evet. hev godarî dike Evet, newsa evet, meriv hele say. tişta parve dike Evet. Dur da mesela diyete de mesela evin kese ev hebû mesela we strana ya ji we dengbêjî kesek digo dengbêj di gundê me de hebû bav û kur digotin navê bav ev dilbaqî bû ji qulpê hatibûn gundê me yani em gund piranî merivê hevdû bûn belê paşnavê xerîb me teatine jî bû. paşê ji hev qetiya bû kesê xerîb ew hebûn lê êdî em jî bûn wek malbat yani
و کوروی جی دنگ بیجی دو گوت نهای جیل ملت یدیجی سلاوی مجوان راجی اوان دو گوت دهات مثلا عبدالباقی دهات رحمتی خدا رحمه خلیکی دهات چیروکا مموزین دو گوت دنگ بیجی هم کلام دو گوت و دناوی دا چیروکی دو گوت اویجی خلاص ندکر لی بچوکتی مثلا من ندگو از بیجیم از ایجی بیجیم از جد خوازم بیجیم فلان از چقاس مزن بوم چقاس من گهداری کرد كيف جيراتي پر کیفم جرد ها چقاس yani کلام استران دنیای بیجین yani deng بیجی نه وقت تشتکی دنه بله چقاس موان تشتا گداری که وان کلام جدا جدا من اوقاس بهترش deng بیجی هست لباشور evin mesela بله. ماموستي زاني لباشور نها dedi beri libameji hebul mesela herema meji jin klamat gotin بله Pırkem bana mesela em digijin diseyha mesela şehri bana kurdiye ayş yaşan ya Evet, dise evet. yani em karim tiliyan ancak bejmerin jina yani eko denk بله bejine راسته نه چون جواتا da ne çünkü ne vata gotum belki heyama peşi da yani em bejin vakta ku ayıp idi despene bu peşi avi da mesela diyamın mesela bu khoya dizika canat beje yani dizika edbijin diyam çıkma tabii دايكا تايب دزي بي ديامه اشكره ده بي ديامه دنگي يش خاشه پر خاشه بيش vallahi gerçekten ya Dinav günde kesek ya jkhayne diyata Nava mesela gunda mesela gundi medaj de gotun na diyamı disaj de beje gerçi hep daha yaşlı ama disaj de beje kolamadı beje خاشه بله. beje جال باشور ما مستل باشور راست. او اما شو برنامج شكر يا ما كي جن دقرت ما تقول ستران بتكاري يعني قال يوصل عمري مثلا بيجن بينجي وشيست يعني يا همي كاس تقول همي كاس تقول hamı kötü Evet. مقول يا البامجي تقول جات بيجن عيب يا تقول ستران قلت شو عيب يعني شو Evet. عيب يعني تقدر اوكا كاسات Başuji Suriyeji سوريا جي هم ساعات قیمتی دادن هنری هنرمنده خو yani kesiş dervacı her mesela John Strana Bejin Perjon Hazdikin mesela Malbatı mel İstanbul'e hene dedi Kuşka ticareti Berat tevli bu Khaverdi, Avdal Zeyni ki Evet, mesela Malbata Cemil takçı Horo. Cem Gole de beni ya Gole çü Ali Süleyman evet çü buyur yani dengbeş beri emdebin dengbeş du hab xuddan karşı hep daha da gotan yani dur hoca du şeva davetin saatlerce berher kolam davetin serev kolam dadan berevde ye xandiye ayrı bu ye ma gandiyajı ayrı bu بله yani jüve da var devam dike helajı gittikçe aynı devam dike yani. نخوا اوه گوتنی تدید مثلا دنگ بیجا دا تک ما داتینه باون مجی مثلا وقتی که میکروفون درجه وانت که بیجی کسترانه که بیجی بیجی اونس کارم حتی شبکه Evet, جی بیجی او جبر demek ki Rast. yani او وقت بیجن هزا قوتا yani başbuna deng beji yani komer roja beji ne İşte bir herkesin karabı yeki İnce herkes rezike kuanji heye mesela Bejin kilamak dest bedkin kilamadın dizanın evi çilpey Bejin Ba- ne mesela aynen. yani denge xo hedi bu safa dikin u bilindikin yani min Ahı. mesela perverda vi kari diye çünkü konservatuarı mixwan min teknika şane ciddi falan yani em Bejin em denge xo germ dikin serid xabitin falan ev çava kirne na hediye di dema gudari ki Bejin ev jive strane dest bekiri denge xo hedi vekiri germ kiri paşe ser kilama zor straya yani بله rast. ev tiştek او کشان زحمتی مثلا بیجن چی زنم شبه کد مگویا بحثا مگو عیب نظام چه جن سترانا بیجن کس اشتراز باز تنگ جمال باته destpêkê da hinek bawerî dizanî nav me Kurda da belkî pirî malbata da ev heye em zêde bi zariyê xwe bawer nînin ji ber ku em tim wan wisa mezin dikin yani em dibêjin برات شک بینه tiştekî pê nebe نه چه داره کی demam بر چاوی Ber çayımı. min destpêkê behs kir ji min re got ya diye pê çi bikî işte here sazê xwe hîn bibe yani tembûra xwe hîn bibe were malê ji xwe re lêxe diye çi bikî falan nam û ez wek kar dixwazim bikim ez herim dibistana wê bixwînim ez wek profesyonelî dixwazim li serê bisekinim بله yani di gundê me de kesek jin xeynî min tune yani ku derketiye stran gotiye û sal serê sekiniye pêşî yani astengek çawa yani digotin belkî zarokê yani keça me pê dilşad nebe yani bi ser nekeve astengiyê yani vê derê ji heyê prîwelata ji Belê. heye em bêjin ser müzikê per pêşiya müzikê ve nakin mixabin yani بله tirsa wisa hebû û tirsa ew kê jî heye yani em bêjin tu keçî
nekeve navkarî wisa. Yani karek din bikeş xura. Em bêjin bizewce, zarok çeke, mala xwe binêre. Gotsunay rast. Rahat yani rahat rave rahat rûnî. Yek şey Yani çi serê xwe dêjînî, tu çi xwe aziz dikî. mesela Lê paşê xeberdana xweşbîranê kerem. gexsirînê narzi. paşê dema ku dibînin tu karek dikî û tu kilamek xweş dibêjî, tu çi konserek falan. Wê çaxê ince piştgirî didin te. بله وقت بيجن ايدي مرف في باوريه جي كو مرف بدوان مثلا تايد باوريه دايوان ايدي از بيجن وانه كو نها وقت بيجن تشك تا استنگي كنه قلتنا ولا باشه كو بلكي وي هيز جي دابت تا استن كنه بلكي وقت تشيك يعني Evet. Tu Ne teşkil. biçim azebejim. Aynen sayar. بس خوش ام كيجا evin تبي تشج مرا بيجي Ez تي يكا دنگ بيجي تبيجي ez دبي bejim. Deng beji bejim. دنگ بيجي دبيجي Eri. الله الله Ez كيجا de سترانه deng bejiya tuka kilama tuka sa xamo gotiye. Tukasa xamo. Eri aliye ravane علي رواني jin gotiye ez deng beji. ده كلام كه Kuro gede kurmal Mehmet Kane Bağ boyostane Ez pireki çekimş deste Van hoyostane sondaki son xwaryadeki pêrazê destê gede kurya pê xwe bigirim derbas bim paşê uzne bideyim nastoyostane were yeman yeman yemayan gundo kurmal kelek çiya kele keji her gaf hatta ne çene sakin el havşa mala bave mji ezenaveten zanım jibereş kadvim tzavange kurmal hiv derket ye hiva salam hiv karim ye naçe avam khwazla robata min
دنگا ترا بگوتا خسی دنگا من ترا بگوتا یا زوا وره یمان 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 گندو سپاس مالتا آوا وسا مساج هاتنه دنوا دسترانه دا yani hama millerent go zan çana stran gote ma mustay nemir deng beş şakro klama amrot xwazim jite klama amro xwasti merak nakem ji klama amro xwasti amro bendame ame bixin divi naha ma wara xwandina ma ha sanek yani ve biçek de peşlo ma mustay Tamam. tam mesela siz mesajı ho bixinim ji Kocaeli'ye say gote Slavorez ji bu Ankara Orhan Ağırbaş deng beş İbrahim Önlü ji abim dixwazim tri hemû ji ve دخوازم تری همون جوه گزدیم سلام خوش جورا بشین اوج زابی من زاویه زابی من سلام خود امیش ترا بشینن سلام علیکم از کلام کوی دخوازم بحری ادرمه گوتیه هر وها با آوای فیسبوک جه هون گرک شیرین دخوازم سلاف جواره گل خوش دخوینین گوتیه سلاف جواره امیش اوین خانمه را گلک سلافین تایبت بشینین گوتیه اوکتای گوتیه جمیل Oğuz Kaya, Gotye Rojbaş, tek mani, Gündü tek mani İbrahim Önlü ya da Yekedin Cemil Oğuz Kaya. Gotye istek gibi olmasın ama Cemil Oğuz Kaya. Facebook'e Şandiye Navi Cemil Oğuz Kaya ve Uyene ekici Şandiye Erzurum'un Uyene yüksel. Okey ekranı. Lezubes. Niyazi Cecen. Jikara yazıya Niyazi Cecen denkbejde yeki xost. Yeka xoş. Yeka xoş oldu. Yeka xoş. تفاشن Yeka xoş. Emiş tarafı şey. Merak neke. Her var mesajın ve geleki hatine azihidi idi mesajı ve jî bixwînim mamoste. Divê emrov keve pêş ko şakiro wê stranê gotiye hiş û guh serê me biriye yani ez wê godarî dikim heya ez çaklo pak دحالم dihelim dikerim ki. عمرو مسكينان وديكوت يا خدان داوي ولا سب خاطر دلي من راس القمر من ابناب ونشان خملي خدا بنابي قال لي يقول ذي جنانو يلوم وقازنا اشتلي من راس المكان مسون قارب سون دا قسم سر كبار خرع القزو بكين خاك ما كنت معبادي تسلع في مرخي قمر ايام فناني باشو كاكيش قولي خيم الرابع قدي بر ياخد وشنا تاقي سنة على سنك قدي نوش بوزي ايش جمدي ايش قراوي ايش تبي ايش برخي ايش جمدي امادي عجمي لها تقابل يكون دادا استمر مظالمي كان زائي عم بشواني وعينا
شوتي بشوتي جي قوران والرندا ديكيني بشبه المخل خلايان ولا ذي غريب ودرجات دلالبو أزبك أزبك وبلازم وبخذبو مرغي سرم سربال قبالي في جابه من الخواب وقوم من الكداري مسرع خوش خواشر ملكر مدي ضحى بريك زابي ملو بسر من راسك نبو مرغي ياكي كفاني مذبري ياكي بدرسي بمقاسي واضف السلام ظالم امر عمري اخوذي استمرم مدي كبارم خداب بر پنجره بقرام درهم اكل سبحان ذكر بلك شافه بيدي البر اخوذ لايم مبزاني بيا قافتنا تبش نازر ذكر هذا نقشا واذ خملان اما دي عجمي لها خاطري خذي استمرم ندير سيكون دوان ظالم برخي تشواني وانا الدنيا به ساعت خوش ساعات تخوش تماشاوان جا يعني هوبارلور موبارلور تلفزيون و تقيا بنجي يعني هاوج ناس جمعي ناس جماعة بقول ما دست كده ما به الشعري دابو ما قلت هوبارلور تبتقن يعني مساج جالك تنا ما لزو بس يعني ويرو فيسبوك ما واتساب ما وتويتر ما وتقان ها وجا ودنجت تسب دروجا تبيروز كم يعني أفس سنة تجالك خوشكو بس دنجت تساقب إن شاء الله محمد أوكتوجو قلت يا أبي ويجو داري دكين جديدي مي ج أيضا ديدي مي محمد أوكتوجو به خانما اوین ره جم دایکا وی ره سلاوا ام دشینن اش گلک سلاوا جبوت دشینن مالتا آوا محمد اوکوتوجو لزو بز نیازی جه گوتی روش با سلام علیکم لی نه افجی سلاوا لقرایازی سلاوا جمالباتا چچن را خواستیه گلک سپاس یوسف کسکی ماموستا اگری دلی مخواست ستران امر اولا دلی مسود عثمان خناف ماموسته هجا دنگ بیش یانا بنگاه هنر کردیه سلاف بو تجه هجای مسترانا اخلی وسو جته خواستیه دکیجا سری ده اوین اخلی وسو ببارن لی شون آدم تولیناره و درسوره بخوین درسوره جی وک اخلی وسو خوشه پیشته به دمام مای اول نو دمامش خلاص بیه کم چاپ کنی چقدر وقت زود شو یا اما به تداوی بکن از گلک سپاس کن مالا واقع اون هات میده دنگه و ساق به خودش و راضی به گلک کیف خوش بود اجی گلک کیف خوش بود والله به انرژیات مالا واقع گلک سپاس بود دلگرمی آور سپاس تماشاوان هجا ایروجی مخابن امهاتن داویا برنامه خو هفتیا دنه دساد همان روز ساعت و گاوه داد ساعت نهان در روز شمیه مل به همبر هفدو بکاوی روزه او مجارا مچبه براسی جنها و مراق تکن حتی وی روزه حتی وی هنگی ببینید خیر خوشیه دا اما بسترانه که خوش اوین ای الله دکا کرم کی هادی الله چابتی بلک خوار توله ناره ناره چابتی بلک خوار توله ناره ناره سرسینی کا سوار توله ناره ناره سرسینی کا سوار توله ناره ناره کامم تدیل بان توله ناره ناره خودش بیرم تو ناره توله ناره ناره ادش من بر یک جار توله ناره ناره
از حنه و نیلوکه فرقیز بو ایسال بوکه لیلیه 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 لیلی فرقیز بو ایسال بوکه برخه سبرا مالا منه